n'abandi ruguru adaheruka ikanisa ari mu kubura umwanya wo guterana. Yabuze awateranira, yabuze nuko arya, yabuze nuko ahunga, yabuze n'inzira yo muhungisha. Ariko twe turadamara, turatuje, turatuje isi yatugezeho. Dufite abana b'abakobwa ari mu kwicarira ishupa karinywa akanywa inzoga kayimara. Umugore wonse akanywa ishupa yamara agataha akaja konsa umwana. Bandi bageze abirirwa mu butayu afite amashereka yameneka akaja konsa umwana. Abandi inshinge zabagiyemo n'ibinini biruzuye zo gukinga ngo badasama inda. Bamaze kuba nka farumasi ubuzima bwabo bubitse binini. Elezoria byoshike tuze mube no kulaba uno kiboya byoshi mube no okubolo kundolo male. Umeharibika sana. Dufite abantu baharibikiye mu ikanisa, dufite abantu bataye agakiza kandi bakikagenda na Bibiliya. Umuntu asigaje na Bibiliya kagenda yo kwandikamo inama za famiye. Azayikunguta n'inga yazanye urugobi Bibiliya y'umukristo. Azavuka mu gicuka akazakora ashaka telefoni ariko ntarakora ashaka igitabo cye. Patmo yaramubwiye ngo iziki gitabo tukabigira ibanga. Iziki gitabo sisiri, iziki gitabo tukabigira ibanga. Tukabizigame ngo bigira ibanga. Ariko ubu nyine Bibiliya yabaye ibanga kuba pasiteri. Bibiliya yabaye ibanga kubavuga butumwa. Bibiliya yabaye ibanga sigaje kubwiriza karobanura ijambo akazatoranya nko wauje guteka umuceri. Akazatoranya nko wakuri Mungu mu bishimbo. Neno ni neno kama imeandika kwa Biblia. Kasaisha ya musawe. Ariko wenda ntero gogo. Ahora ni masoko ganje. Kugira bagaruzi angaruze. Atukusu. Kutazina. Imana ishimwe. Muri gahunda nazanye iyo ku munsi wa mbere ntabwo yari irimo. Ariko muri gahunda y'Imana tizihubuka. Sinko umuntu ngo yibeshe. Muri prayer yari iziko nakazi rimwe tuzotarama nakiva. Uko nukuri. Mwebwe muri gahunda yacu aya masaha nari kuba ntari hano ndahandi wenda ndi mu rugenzi. Ariko muri gahunda y'Imana kurumva pastor, muri gahunda y'Imana yari izi ko uyu munsi tuzotarama. Habe n'izuba ryari kuva, habe n'itari kugira gute. Muri operation y'Imana yari izi ko tuzotarama. Bimbiheruka ubushize ndibwagiriza i Burundi twarataramye tugirirwa amahirwe kandi turongera turaterana kuwa mbere. Turaterana nakazima hakoreka imirimo n'ibitangaza z'Imana. Tuzamurira Imana ishwaye. Amen. Atukuze. Amen. Giye gutambira Imana kandi shima Imana ko yanyongeje umunsi. Muri gahunda yari yampaye nini ingari ko yanyongeje. Ihemba neza ntiyambura. Zayongeza. Tuzamurira Imana ishwaye. Amen. Niko yabibonye yanyongeje. Kandi uko n'imigisha yiyongereye n'ibihembo byiyongereye n'ama operation y'Imana yo mu ijuru yo mu rugo iwanje yiyongereye
niko izigenda ihemba neza ntiyambura nko wari hakujya muri ADPR twagaza turirimba ngo ihemba neza ntiza yambura nibyo tawayikoreye ngo imwambure none shadaho bankubitira mushima Imana ko yanyongeje aha ni nakazi rimwe ubitekerezeho aho uri uyu munsi ariko DJ we katika maono baba polo polo waliona baba Colombia sikana baba ya solo baba aiwe baba 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 katika maono baba alo kusa kala brother kasine malon bima hota bima atukuza amen neza dahinduye icigishwa katurebe ico mwene Maria azanye lakini mwaje kujizuruga azurumu sana we sana we na mwenye ujitakasa ajitakase baba azidi sana we kalo azidi sana kama ni wewe unaimba uibe sana we kama ni wewe unajitakasa ujitakase kama ni wewe unahubiri ubiri sana pema pastor Steve baheza biganiro mikora some twari tugiye kubuzina nangiye gukuramo ibirato turekera mukarambwiye ngo tuganire ijambo rivuga ngo Imana isubirisha umuriro niyo mana ubu nyine gaze turakongeza ubu nyine mukagoro bunyi Imana isubirisha umuriro niyo mana ubu nyine finali igiye gutangira Imana zikoraneho iri busubirisha umuriro turataha ariyo twemeye muri uyu mugoroba ubu nyine zibiri kandi zigiye guhura ubu nyine iri busubirisha umuriro twese ubu nyine turataha itangazo twatuvuga ngo Imana yasubirishije umuriro niyo mana kuwiteka ushaka gusaya no mukazi besi torewe aho muja mwibuka yuko tuza torero y'Imana yo muja mwibuka
datwa we kuburira abanyabyaha banze kureka datwa we kuburira abanyabyaha banze kureka mbese itorero yeme aho muja mwibuka tuzatungurwa kandi salamu aho muja mwibuka tuzatungurwa curanga soma aba igitabo cy'abami ba mbere igice cya 18 urasoma umurongo wa 17 n'uwa 18 usimbuka usoma umurongo wa 24 dusome mu izina rya soma Yesu. kuko kera uko indirimbo zaje mu mutwe no kwa manteri turirimbo 8 utarasoma ngaho soma. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbega niwe wateye umuruho mu Isiraheli. Soma neza baba we dangulu banda ya kasimwele banda. Mbega ni wowe n'umuruho wateje Isiraheli. Aho nawe aramusubiza ati sinje wateye Isiraheli umuruho. Ahubwo ni wowe n'ab'inzu ya so. Kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka. Mugakurikira Bali. 24 haravuze. Biravuze ngo muhereko mutakambira izina ry'Imana yanyu. Naje ndadakambira izina ry'Uwiteka Imana. Maze Imana ibudusubirisha umuriro. Iraba ariyo Mana. Urasha muri uyu mugoroba cyangwa uri gufata amakuru na Dorigiye kiragiye Charanta kibaza handi ni hahandi mu Matendo ya Mitume bice 3 murongo wa 19. Atukuza iherezo ryazose iraje iherezo ry'abasizi n'abasambanyi ngo bitugwe ibihwanye n'ibyo bakoze iherezo ry'abajura n'abakora ibyaha ngo bitugwe ibihwanye n'ibyo bakoze iherezo ryazose wafashe inzara zawe uzihindura amabara umusatsi wawe wawugize ubwoya ibitsike z'amaso biyaruzinze iminwa yawe myiza wayigize danje we amatwi yari meza wageretse wayandi ngo imyenda y'akigabo wayigize iyawe amatwi yari meza wageretse wayandi ngo imyenda y'akigabo wayigize iyawe we urindushi mubandi we amatwi yari meza wageretse wayandi ngo imyenda y'akigabo wayigize iyawe we mukobwa urindushi mubandi we mukobwa urindushi muzindi urindushi mubandi tuzamure Yesu. Bwana sifiwa sana. Amen. Aya magambo na magambo y'abagabo babiri. N'umugabo witwa Ahabu n'umukozi w'Imana witwa Eliya.
Biblia y'Igiswahili iwacu zimwita ngo ni nabii wa moto, ngo n'umuhanuzi w'umuriro. Nabii Eliya mkuu. Biblia zitubwira ngo ubwoko bw'Isiraheli bumaze kuva muri Egiputa ngo bwibagirwa Imana. Bibagirwa uburetwa baciyemo, bibagirwa ko babumbaga amadafari, bibagirwaga ko bakubitwa mu gitondo na nimugoroba, bibagirwa kuko bakoreshejwe ibintu by'agahato, baribagirwa ngo batangira kureka Imana yabakuye muri Egiputa, ngo batangira gufukamira Imana zitwa Ba. Arababwiye ejo bundi kuwa kane niba atari kuwa gatanu, ndababwira ngo hari abantu bamwe bavuye mu masezerano kubera ibisubizo bahuye nabyo. Hari abantu bataye Imana kubera ibisubizo bagize. Hari abantu baretse Imana kubera ibisubizo bahuye nabyo. Wari umukene udasiba imbere y'Imana, ariko umunsi Imana yagutabaye warayikaze, wabaye busy. Igihe cyose wari mu bukene ntiwigeze uba busy imbere y'Imana. Ubwoko bw'Isiraheli ngo buragoma, bwibagirwa Imana, butimana ngo butangira kuranya izindi mana, butangira gupfukamira izindi mana zitwa Ba. Imana yo mu ijuru yambika umukozi wayo witwa Eliya, yari yaramubisemo ifuhe ry'umurimo w'Imana. Imana yari yaramwambitse ifuhe ry'umurimo w'Imana. Tubuza abantu bafite ifuhe ry'umurimo w'Imana, tubuza abantu bafite uburakari bw'umurimo w'Imana, tubuza abantu bahagarara mu cyuho umurimo w'Imana kurakinishwa, kuratembagazwa. Tubuza abagabo bo kwiyaminiye ngo bahagarare mu cyimbo umurimo w'Imana we gutukwa. Kubera kuko bunyine Imana y'iki gihe nifatika, Imana idafatika abantu ntibakiyigira. Abantu batunze Imana y'ikoti, abandi batunze Imana y'ibitenge, abandi batunze Imana z'ibiryo, abandi batunze Imana z'amazu. Eliya ngo agira ifuhe ry'umurimo w'Imana, ararakara, arababara, aravuga ngo kubera bino bintu byahabaye ngiye guhagarika imvura. Wahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Mwasuzuguye Imana, mwataye Imana. Biblia iravuga ngo igihugu kirangirika, imyaka ntiyongera kumera, babura ibyo kurya, ngo indogobe zirafa, abana barafa, abakuru barafa, babura amazi yo kunywa, ibintu birahagarikwa mu gihugu, ibintu byose birarangira kubera agahayo k'umukozi w'Imana witwa Eliya. Timuruzi impamvu abantu basuzuguye iby'Imana nuko bisigaye bikorerwa muri forode. Impamvu abantu basuzuguye iby'Imana bisigaye bikorerwa muri forode. Dufite imbaraga za forode, dufite umwuka wa forode, dufite kwerekwa kwa forode, dufite ushamburizi ya forode. Niyo mpamvu abantu batagitinya Imana, niyo mpamvu abantu batagihagarara ngo bumve icyo Imana yavuze. Dufite ubuhanuzi bwa pirate, amajenda y'abantu yaruzuye ariko nta kintu kicayemo. Eliya ngo ararakara, afatwa n'ifuhe ry'umurimo w'Imana, aravuga ngo wakirerewe, ndaguhagaritse imvura ntikongere kugwa, ubu bwoko butarahindukira ngo busange Imana. Eliya ngo aragiye ashiyo ngiye, igihugu kirakubitika, igihugu kirakubitika. Biblia yambwiye ngo kugeza ubwo Ahabu wera asigaranye ingamiya zibiri, ingamiya zibiri. Barababwira ngo ninde wakoze rino shano, ninde utwikiye amatungo, ninde utumariye ibintu, ninde wakoze bino bintu ku igihugu kidushiranye. Bakababwira ngo nimugerageze uko muramira zino ndogobe zidafa, muzishakira icyo kurya n'icyo kunywa, murebe uko tworamuka uko bwoca. Atukuze mukombozi, amen. Babasha gushakisha Eliya, baramubura. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo
Imana yonyine ngo ibwira Eliya ngo iramubwira ngo hishuka uje kwiyereka aha. Apana Eliya ubwiwe, Imana yonyine niyo yabwiye Eliya. Iramubwira ngo hishuka uje kubonana n'aha ngiye gukora igitangaza. Mureke mbabwire, hari ibintu byinshi muri twebwe byapfuye kubera kuko abantu bataye Imana. Abantu bafukamiye izindi mana, abantu bagiye mu bigirwamana, abantu bataye Imana. Ibintu byinshi mwamubona zabitugeraho bisa n'ibitunguranye. Mwisuzume neza murebe twebwe twataye Imana tukaba twatwinjiza urufu hagati muri twebwe. Turagoye bene bacu, twanga umuntu tubwira ukuri, twanga umuntu tubwira ukuri, twanga umuntu tubwira ukuri. Dukunda umuntu ucisha ku ruhande, dukunda umuntu dushekere, dukunda umuntu dutetesha. Ariko mbabwire bwoko bw'Imana, mumeharibika sana, mumeharibika sana. Umunsi ubuzima bwawe butazokenera kubwiga ukuri, uzomenye ko wayobye. Batimana bibagirwa Imana, bibagirwa iby'Imana yabakoreye. Muri mu gukora ibintu muzamureba ino nkambi yanyu, muzamuyireba ariko ino nkambi ya Nakivara, muzamubona muhuye n'abandi muzindi nkambi. Abanyesirayeli bibagirwa ngo barabateteje, barabatesa ngo kugeza ubwo Farawo ngo yatanze itegeko ngo babaka amaforoma yo gukora amadafari, ngo baza bakoresha intoki, baza bakoresha intoki. Umuntu ngo akazayemera gukora amadafari 400 ku munsi, kuyabumbisha intoki, ngo babaka amaforoma. Ariko ngo bageze muri Israel baradamarara, bibagirwa Imana yabakuye mu kubumba amadafari. Baradamarara ngo bakora ubusambanyi bukomeye. Nigeze kuvugira hano ijambo ry'uko abantu Paulo yandikira Abakorinto rinteza kajagari intambara ziraba, ryanditse mu gitabo ritanditse muri commentaire. Mumeharibika sana, mugiye muri mukwanga n'ibyanditswe ko bisomwa. Iryo jambo nababwiye ejo, marayika asanga Yohana ku kago ka Patimo, yaramubwiye ngo ibyiki gitabo tukabigira ibanga. Ibyiki gitabo sisiri, ibyiki gitabo tukabigira ibanga, tukabizigame ngo bigira ibanga. Ariko ubu nyine Bibiliya yabaye ibanga kuba pasiteri, Bibiliya yabaye ibanga kubavuga butumwa, Bibiliya yabaye ibanga. Sigaye aje kubwiriza akarobanura ijambo, akazatoranya nko waje guteka umuceri, akazatoranya nko wakura imungu mu bishimbo. Neno ni neno kama imeandika kwa Biblia. Dunia hii inatusumbua sana we. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio Mungu wa vizazi vyote. Uwalegemu watu wako Baba we. Dunia hii inatusumbua sana we. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mana Israeli we. Mungu wa vizazi vyote. Uwalegemu watu wako Baba. Dunia hii inatusumbua sana we. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Bwana sifiwe sana. Mana impuano rukundo tabari torero. Molombe katimeri bandala sombela. Biblia we. Olombe katimeri bandala sokine valo. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Fisha kupinto jewo bisani. Tuzamuri Imana ishima.
baribagirwa batimana Paulo yabwiye abakorinto ngo bakora izaha ngo bitarakora n'abapagani bakora izaha ngo bitarakora n'abapagani bibagirwa Imana yabakuye mu buretwa uzi ko ubunyina abandi ruguru adaheruka ikanisa ari mu kubura umwanya wo guterana yabuze awateranira yabuze nuko arya yabuze nuko ahunga yabuze n'inzira yo muhungisha ariko twe turatuje isi yatugezeho dufite abana b'abakobwa ari mu kwicarira ishupa karinywa akanywa inzoga akayimara umugore wonse akanywa ishupa yamara agataha akaja konsa umwana bandi bageze abirirwa mu butayu afite amashereka yameneka akaja konsa umwana abandi inshinge zabagiyemo n'ibinini biruzuye zo gukinga ngo badasaminda bamaze kuba nka farumasi ubuzima bwabo bubitse binini elezoria byoshike no kulaba uno kigoya byoshi mubeno ndoe okubolo kundolo male umeharibika sana dufite abantu baharibikiye mu ikanisa dufite abantu bataye agakiza kandi bakikagenda na Bibiliya umuntu asigaje na Bibiliya kagenda yo kwandikamo inama za famiye azayikunguta n'inga yazanye ububi Bibiliya y'umukristo azazuka mu gicuka akazakora ashakaho telefoni ariko ntarakora ashaka igitabo cye igitabo kudacuza amateka y'ukuriwe banda ya gorobanda igitabo kudacuza amateka y'ukuriwe iyo tuganiyeza kutaho tutuye tuzabana na jambo asa tuhishambo tuvugisha Pima Bwana sifiwa sana Kaeria bokumanura imbaraga z'Imana bokumanura gukomera kw'Imana usakuje umuriro ukaka uwo bafatiye mu cyaka umuriro gazi gatibuka Bwana sifiwe sana Tukeni abagabo bafite ifuwe y'umurimo w'Imana wewe pepo chafuka umuriro umuntu bivu zose zatuzanye nibembeleze barimo kumufatira mu cyaha ngo itonde ngo tuzokuganiriza neza muzamuganiriza umunyashaha gute nadahindukira atengwe nayo makuru inama zo gutenga umukristo iri mu kuba inama ikazigarukamo ikazisubikwa bashumba bamwe ikipe imwe ikemera ngo atengwe indi ntatenga usawanga kuba gutenga ariko nawe ntumutenge wa mushumba we ariko mu ijuru hari karatasi yawe y'ubururu waratenzwe mu ijuru barangije kugutenga Reverend Yakobo secretary Yohana nyiri paruwasi maze ukamudamararano ngo ufite ngo ikanisa yande wewe musaza ni Yakobo secretary ufite amazi bipete ni Yohana si umusinzira si umwega si umusita si nyokorome kuri bajya wetu
mirimo baboneka kabizi babuze amazina yabo muri ico gitabo bavuga ati ari mami twara abakozi bawe batiri imbere we nabivume mwajyajyame yababashe kuja mu muriro abantu banditse amazina muri za metodiste abandi bazandika muri za ebenezeri abandi ngo muri za nibire ico gitabo ntikizogenda amakaratasi azohira ino babuze amazina yawe ari muri ico gitabo bati mami twara abakozi bawe batiri mumvibe nabivumewe mwajyajyame yababashe igihugu nikizishira amabatu y'imitima keretse abatore ubukwe bw'umwana w'intama niba imana twishimira izatugeza we Bwana sifiwe sana. shangula kati Hari amakayi hari za agenda zizohekerino hari amakayi muzandikwamo nayo we nitazobabaza ayo makaratasi ya zani yuna nane azohekerino igitabo ni cya Yohana n'uzobumbu kandi ngo arayandi mazina mwebwe mufite igitabo cyanditsemo guyereka ariko igitabo Yohana yanditsemo ntabwo izina ngo ryereka nzitabo kandi ntawuzitiranya ngo yitabe mu izina ritari igihe umuntu wese ngo bazomuhamagara gutaya amayita Rushombo si iryo zina uzitabwa mu ijuru hari irindi zina kuko iryo zina ni igine fo mu bashombo ikikezo ugo rurembo ayizani yasi zizengurutse n'imikayangana tuzarubanamo n'abapfuye bize isi ntiyari ikwiye ko bayibamo we ishano kuba tazabayo babane na Yesu mubirori ishano kuba tazabayo molonge lambanda ya solomba na Yesu mubirori hatika ari ururembo ngo abatuye muri ico gihugu ngo ni beza ngo bagira umutima w'urukundo ngo kwiyegereza abagenzi mukristo ngo yahageze bugorobye mukagoro mugorobye neza ngo wabo wabwenge na kamenyero natagoye kana mutariga ngo hashika bwishe ndahumuye n'ukuri kwima ni Afrika urangiza urugendo rwanje we hasigaye gato maze mbone Yesu papa mvuye akura mubwira abahaye gusubira inyuma we imibabaro yo murururwe mana we tuzabona mw'ijuru we ni hafi kurangiza urugendo rwanje hasigaye gato maze mbone Yesu papa mvuye mewe abamuye ankura ku murimo we mubwira abahaye gusubira inyuma we imibabaro yo mururugendo we anasiza tuzabona mw'ijuru we pima no usarire ko ndaburukonika kuri Eli ijuru ribitsa abagabo ko ndaburukonja kumuvugaho Eli ko ndagenda gusa kumva umutima ukamera ngo bure ibihume suzuye isi muri rimwe yaravuze ngo nimbura umunyabwenge ngo wite kwiherezo ryawe wite ngo ijuru rifite abagabo yuzuye ibihume we zahumiye isi wewe kubwo kwizera kwawe barimo we abemeye gutanga abana babo barimo we abazerera bambaye kuzina baranyazizabo barimo we wibwira yuko Imana izogirira umuryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa munsi w'urubanza uraje
kandi uzahera mu nzu y'abizera we amaherezo y'abatizera batizera bazaba azaba yakiwe icyamba nkapfuye kuba bakiranutsi iherezo ryanje yeme bikazaba nk'ijyambere. wanasifi ndatashe n'ukuri kw'Imana uzamura Imana isubahiro. Haleluya. Eliya ngo abwira Ahabu ngo ni wewe n'inzu ya so ngo mwataye Imana, ni wewe n'inzu ya so mwataye Imana, mwataye Imana. Ni wewe asubiza umwami aramubwira ngo sinje, ngo ni wewe n'inzu ya so mwataye Imana, kandi gutima ngo mwapfukamiye Bali. Ndakubwira kuko wewe wapfukamiye Imana ni wowe uteje ibibazo muri Nakivale, ni wewe wateje ibibazo mu bandi, ni wewe wazanye ipfa, ni wewe wazanye ubukene, ni wewe wazanye ibibazo, wapfukamiye izindi mana. Eliya aramubwira ngo sinje, ni wowe n'inzu ya so. Bagira gusakuza ngo bashaka gusakuza. Eliya arabavuga ngo nitumanuke tuje ku musozi w'i Karumeli tuje kwerekana Imana nyama. Shake n'amasore sanga tuje kwerekana Imana nyama. Iki gihe tugezemo kubera ibihantu bitugejeje ni gihe cyo kwerekana Imana nyakuri, ni gihe cyo kwerekana Imana nyakuri. Abantu bamaze gutoba gatuti, masabao ya Mungu imeingiriwa, agatuti karinjiye. Nta mugore utovuza ipendo yari yasize ifu mu nzu, nta mugabo utozina ya afite ibintu byose mu mufuka wiwe, afite ifaranga, afite imbaraga, ariko agatuti kameingiriwa. Nta musore wacu udafite ikindi kibazo mu mavi wonanirwa gusimbuka. Nta mugabo n'umwe utagwaye udafite ubukene mu wiwe wonanirwa gusimbuka hano. Nta mugore n'umwe woba waje yari yagaburiye n'abana wonanirwa kubyina hano. Ariko biratandukanye, biratandukanye. Uwo buzina utari kubyinira Imana. Muri mukuza mwaduseseyemo gwihishwa, tumeingiriwa titwobivuga izo ngibyo ngo kuvuga byabaye nk'itsinde, byabaye nk'itsinde. Babaye itsinde kandi zatewe nuko twashekereye. Nta bintu bigaba. Nabonye umugabo w'udupima ushamburiza kazayipinga nuko ntayigihaba, niyo mpamvu bayipinze. Ariko ubu nyine yogaruka abapasiteri bakayemerera neza ibintu byo tuza byoja ku murongo, ko basigaye bagira gucyo ngo ngo bagiye gushamburira. We uzi ushamburiza wowe urayizi ntayigihaba. Nubwo harimo abaduseseye nko gwihishwa basigaye bakoresha izindi mbaraga, ariko hariho abatarapfukamira Bali. Yego, hariho abatarapfukamira Bali. Nubwo dufite abantu bari mu kuja kugura impano, ndimo kumva ayo makuru ngo bafite amavuta yo kwerekwa no guhanura, ariko mbabwire kuko hariho abandi batarapfukamira Bali, bagifite Imana izivuga, bafite Imana izibona, bafite Imana yo twereka ibindi kabitwereka. Urundi wari umunyamakuru twagiye kuganira bimbaza, ndamubwira ngo jewe narashamburiye ku giti cyanje, sinje kuguheza urugero rw'abandi. Ndamubwira ngo ubaze uyu n'uyu uhakana abimbwira, wabonye nkora mu mufuka, wabonye nkora ikintu abimbwira. Ariko ushamburizi irahaba cyane. Biri kuri YouTube nawe nugenda uzondika uzovuge ngo nibyo cyangwa sibyo pingi. Ariko impamvu ibintu byabaye takataka bisigaye bikorera mu gwihishwa, ndi tugikora ibintu biri hasarani. Satani yinjiye hasarani, ariko twebwe turi mu kuja gukora tukaza tuja kwihishiri. Abasaza bakama twegera ngo mwebwe ngo mugomba kubikorera ngo iriya hiki, ko Satani atabikoreye hiki. Kubera iki? Kumwana w'umukobwa ari mu kuza kugatuti yambaye ubusa, twaje ku mucango ye ngo bo waresuka mu cyahari hanze, kwiwe yayinjiranye mu ikanisa, kwiwe yayinjiranye mu ikanisa. Aho yayinjiranye niho tugomba kumubwirira. Mugore kaza iribaya ryose yararikase, karunama igituza cyose ikaja hanze. Umuntu yabivuga ngo yengo ubirekerike, yakinyanye mu ikanisa, sinonwa yo mazi. Hari protokole wabinzaniye, araza ndamubwira ngo sinyanywa je. Yazanye iribaya ryose yarariciye, yaje kunama yose amabera gasohoka, ukaraduheza amazi.
sinyanywa subizayo ariko tumaze kuba gutya nibembereze nijeberere umuntu w'umugabo yagiye mu mugongo nk'umwana wabaye igikuri iti Imana mwibagiwe Imana Eliya arababwira ngo nimugende mufate imfizi zibiri tumanuke tuje ku musozi w'Ikarume tuje kwerekana Imana nyamana Imana ikora ibitangaza abajana muri Eneoziwe ku musozi w'Ikarume rohazi nyamuso ni muri Edikota Eliya ngo hari w'amatayi 101 gusa yonyine uwo musozi warugoswe n'amatayi 101 ya Eliya zakirimbuzi arapiki zose zari zihari amatayi 101 yo ku musozi gusa w'Ikarume maze imyaka 16 ntugira ubutayu bwawe nabo hano muri Nakiva hari kugira restaurant uzumweramo icyayi kariramo imyumbati ufite ibibazo namwe mumbati untu umugabo sasiga abana nta mata kaja kunywa ikivuguti wabandi kaza batekera abana mu karo ugasanga afite igikombe cy'ikivuguto kingana gutya amukubitayo n'amapepo nabazimu niko umugabo uzura muri restaurant akagihene n'inkoko abana babargina bishimbo zatangiye kukaka zinkaraga zumagaye ariko yazashika gucyashika imbere y'umugore ngo ndahaza wari yewe wa mugabo mapepo ayo na mapepo hana mapepo hakika ya Mungu haraona chihare haruguru guki mbona hakika ya Mungu ekandeke mutazontera amabuye none ariko ndaho abantu barashira ni badafunga ama restaurant abagore ntibazongera kugirira abantu warababwira nyabashusho we ngo warababwira ngo tumanuke tuje kwerekana Imana tugende ngo mubaje imfizi mugaragaza imbaraga Imana ngo iri busubirisha umuriro ngo niyo Mana abahanuzi babari nasheri barahura ngo baramiriza Eliya ngo akaza babwira ngo iyo Mana yazindutse ni muzamurirwe cyane baramiriza kugeza ngo ubwo yababwiye ngo nibitemagure ngo baritemagura ariko Imana ntiyavuga Eliya arababwira ngo nimwigire hiki uzosoma gatabo ka commentaire kaza kuvuga kuri kino gice cy'abantu azakuvuga ngo Eliya yasenze amasegonda 16 segonda 16 Imana ya Ibrahimu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo yamayongeraho aravuga ngo naje umugaragu wawe Eliya tibura umuriro ariko nano ni naho nzangera nkama numva ndahwiri kunda ko kajambo Eliya yongeyeho ngo nanje umugaragu wawe Imana itazigende tugira bari umuntu bari abagabo ngo murebe ibintu byobana ikambibwira ngo kegoroba nkugize muri umuntu wa Eliya bankukora akazi muri Nakiva usakuza umuriro usakuza kibiriti maze ukareba ko Nakiva ubutumwa butokumvikana umugabo wese wikunguje pa umuriro gaze tumuka kuranga ngo twotwika babira abandi ntibokizwa se abo bose ko amaza n'ibyo yabitse byose akazamagweza umuriro utaramugeraho kuragira ngo Eliya yashinjije abagabo 850 kumva bira bigabo navyo narabigaye abantu b'abagabo 850 imbere y'umugabo umwe habura n'umucika narahese habura n'umwe wonyomboka ngo ashike kukagabo kamwe nanone imbaraga z'Imana muvuge ngo Imana isubirisha umuriro niyo Mana Imana isubirisha umuriro niyo Mana tani aravuga ngo Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo Imana ya Eliya ngo bimenyekane uyu munsi wa Mana we Mana urumuriro Bibiliya ivuga ngo uwo muriro
umuriro waramanutse ngo urarigata urigata amazi uritekereze ngo umuriro warigase n'amabuye amabuye ukalama ile mawe ukalama ile mawe ntuzoteka ibuye urebe ko rizosha uzorinda uva hano yuwe ni guhamagara cyangwa ureke ritarasha ariko ngo umuriro wa Eli waraje urarigata shabigana urigata amazi urigata inyama urarigata ivumbi ngumara urigata n'amabuye sosoma igitabo ukalama ile mawe urarigata urigata n'amabuye nuwo dukene hano muri nakivaru karigata utuntu twose nimuhindukire mureke guta Imana mugarukire Imana nyakuri mugarukire Imana yakoze bitangaza wibuke ibyo Imana yagukoreye uhindukire ureke kuramya izindi Imana uramya Imana y'ukuri uramya Imana isivuga bikaba uramya Imana itegeka bigakomera uramya Imana igira amatwi zayumva igira amaso zibona abandi zo mana zose zigira amatwi ngo ntizumva zigira amaso ngo ntizibona zigira amaguru ntizigenda ariko Imana twe tugira tuyihamagarika twitaba twayingingika twumvira iyo niyo Mana yonyine yasubirishije umuriro ku musozi w'Ikarumeli ngo abantu bose bagenda bamiriza ngo nta yindi Mana ngo usibye Imana yande ya Eliya iyo niyo Mana mbasigiye muri Nakivara mwakira ijambo ry'Imana amen